Ababukeli bayithumelile imbono yabo yevideo malungana nomthelela wezinkinga ezikomasipala. Iyasichaphazela kakhulu thina singabantu ngoba njengoba baliwe kwenza izinto inkonzo azizi ukuthi baliwe kuxwaxwana pha inkonzo azizi. Umzekelo ngoku abakucentane andikeva ilizwi laRhulumente otshoyo uba uzoxhasana iintsapho zabantu abasuleke kwingozi yebhasi. Le nto msasazi inomthela ombi ngoba inkonzo aziya abantwini. Ingxaki ezinkokheli sikhokhelisa iibhoshini endaweni basikhokhelisa abantu. Ingase bayeke okukulwa kwabo bakhokhelisa abantu ngoba bafike ngabantu pha. Imtontsiswana eyenzeka kohulumeni bezindawo thina njengomphakathi iba nomthelela omubi kakhulu uma kusabanga ubuholi bezimeya ngani ngoba inqalazinda thina sidinga singasakhona ukuyithola uma bona basaqhubeka basedontsisana kubanga ikhundla. Lento eMphalamende sigcwele ukudlala kakhulu. So ifundazwe zibukela lapha ku-National Assembly okuyiphalamende leli elikhulu. So ukudlala lokhu kwebhana idingo lomphakathi ziyama bona balwe bethi abamthembu meya.